Saudara dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan bersama dengan pihak tuan rumah, Puan Nuriyah Salam, Encik Samsul Anwar, Encik Nasrul dan juga Puan Norisa, yang sama-sama kita ramaikan pada hari yang cukup istimewa ini. Pasangan bermati bersejoli, pasangan pengantin baru di antara Nazrin Amira binti Syamsul dan Troy Aaron Sharif yang berusaha bersama dengan semua rakan-rakan petugas daripada pihak Balai Anggun dan yang kami alu-alukan ahli keluarga, sanak saudara kepada pihak perwakilan yang telah pun tiba. Selamat datang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Throughout the event, we hope everyone can relax, enjoy the atmosphere and feel at home like one big family. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pepatah buah paut mari dikerat, alamat petang boleh dimakan. Pada yang jauh dan juga dekat, selamat datang kami ucapkan. Ladies and gentlemen, once again to all family members who have arrived, welcome to Balai Anggun. Thank you for being here today to share this special moment with us. Let's come together and celebrate the beautiful wedding of Nazrin and Troy. Enjoy the celebration and have a great time. Ladies and gentlemen, we would like to kindly invite all our guests to proceed for training. Please enjoy the meal and have a pleasant evening. Dengan umur sekali lagi majlis para kawan mengucapkan selamat datang kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Majlis mewakili pihak rumah sekali lagi menjemput para hadirin untuk bersama-sama menikmati acara hidangan serta dorong juara yang telah berhadiah. Ladies and gentlemen, once again welcome and thank you for joining us. Please sit back, relax and enjoy the wedding celebration. We will be welcoming the arrival of the newlyweds shortly, so please stay tuned and get ready for a beautiful moment. Sebagai makluman kepada hadirin sekalian, insyaAllah sekarang ini pasangan pengantin kita sedang di dalam persiapan yang terakhir dan di dalam waktu yang terdekat, bila masa sahaja daripada sekarang, kita akan sama-sama menyaksikan langkah masuk pasangan pengantin baru di antara Nazrin Amira binti Syamsul dan pasangan ahlinya Troy Aaron Sharif. Sama-sama kita nantikan. Ladies and gentlemen, may we have your attention please. It is now our great pleasure to welcome the bride and groom for their grand entrance. With love, happiness, and joy, let us welcome the couple of the day, our lovebirds, Nazrin Amira and Troy Aaron Sharif. Ladies and gentlemen, before we continue with the celebration, let us take a moment to offer a sincere dua for our bride and groom and for everyone gathered here today. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, the most merciful, we thank you for bringing us together on this blessed day to witness the union of Nazrin and Troy. Ya Allah, we ask you to bless their marriage, fill their hearts with love, mercy and understanding. Grant them patience and kindness and guide them to always support one another through every stage of life. Ya Allah, bless this gathering and this celebration, fill it with happiness, unity and beautiful memories. Protect everyone present here today and grant us safety and well-being. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ladies and gentlemen, now may we invite the father of the bride, Mr. Samsul Anwar, to come forward and deliver his speech. Please welcome. Bisa saya waktu kepada anak perempuan saya serta kaum keluarga yang di sebelah kiri ini adalah keluarga dari sebelah saya yang terdiri daripada abang saya serta ayah bersama isteri. Thank you, terima kasih untuk Encik Samsul Anwar. Ladies and gentlemen, let us congratulate our bride and groom. May Allah bless their journey together, fill their home with happiness and shower them with barakah in this life and the hereafter. Ladies and gentlemen, next we would like to invite the father of the groom, Mr. Farouk, to deliver his speech. Please welcome. And then my sister Aiza and Dato Sri from Johor and his family. And it's great to have these are my grand nieces and nephews over here. Thank you, Mr. Farouk, for a great speech. Once again, congratulations to our lovely bride and groom. May Allah bless your marriage with love, happiness and barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Best wishes to Nazrin and Troy on your wedding day. Ladies and gentlemen, now it's time for some photos. We would like to invite all our beloved family and friends to join Nazrin and Troy El Shari for a photography session. Come on, let's capture some happy memories together. To start with, let's invite the groom's family to come up to the stage first and take part in the photo session with the bride and groom. Please welcome Mr. Farouk and Mr. Stevie Shari. Saudara sekalian, majlis mempersilakan bersama dengan ahli keluarga kepada pengantin perempuan. Dipersilakan terlebih dahulu ayahanda dan juga ibu Puan Gloria Salam dan Encik Samsul Anwar. Ladies and gentlemen, it's cake time. This special moment symbolizes love and sweetness as the couple begins their journey together. Please welcome the bride and groom to the cake table for the cake cutting ceremony. Okay, ladies and gentlemen, this brings us to the end of today's wedding celebration. On behalf of the families of Nazrin and Troy, thank you so much to everyone for being here and sharing this beautiful day with us. Your presence and support truly mean a lot. To the newlyweds, Nazrin and Troy, may your journey together be filled with love, understanding, happiness, and endless blessings. May you continue to grow together and support one another in every step of life. Terima kasih juga untuk rakan-rakan daripada kru Layan Anggun di atas kerjasama yang sangat baik, dan semoga apa sahaja yang kalian curahkan dari menjadikan majlis pada hari ini, moga-moga Allah kembalikan bersama ibadah-ibadah